Chanchin pha luka bung som le ku chang khatapat chang som athupi hin Jesu to Zakai Kimu'na kale pathin thuing ngai thak na nei hitiu Jesu chu Jericho khun alut a chi then ago je kho chun mi pakhat amin Zakai kiti chu auma ama chu sedol te ho tu ahin mi hau satak ahi ama chun Jesu chu bangul mi ahem ti henom in mu anoma himale ama chu mi ne ma hi zekin mi pi atam zekin amu khapun amalamin alatai a ending in thei chang lekin akal tai zelam pi chu ahun ho na dinglam ahi hima zemun chu Jesu na hun phak phatin adaka akingin Zakai hungkum kin gangin tuni hin la ina tungding kahi ati kin takin akuma kipak takin atun saktai je alamute zo si chun migilo ina tungdingin alu tai tin apun taw hi chule Zakai chu adinga lalpa kinga chun ngai ti lalpa kanei kim khat hi gen theite kingin ping katin chule ko sum hitale kale buka chun ale lin dit ki dingka ahunte je pha chun Jesu na kingin tuni hin je in hin hukdamna ahung tungtai ama chu Abraham chapa hi mangthai te hol hukdam dingin mihing chapa hi hunghim ahi ati pathinin na thuthiang tho isim do te chanchi twaring thakini mangjol pi la pantina tom chawa mang sai pi chungnung penum kapu kapau Abraham sagle Jacob te pathin hepa le happy na lung sina kidang takte dong le changin tuni jingkal huna kachan golo lalpa hunnanunga pate zangai na kem committee te hon ahi EOC KSP RCG kochum pathum pol pathum te ki gom khomin lalpa ahi kem mading program ka hungsim nawa lalpa donation ho bol koma kochum ki visit tu a lalpa lamina u le naw taksa le thagaw u naw ho in sung khat hi na dola ahi tuni hun nge hin lalpa je taglai taka taksa le thagaw ka sopi poisan phaya KSP kochum lai lalpa committee member loi te ho to lalpa la kochum mi te to la begbu kala chanchin pha thu le la ki pol khom thei ta dinga hun pha dam na le pik je kun ki pa kin masa na kin ki pa thu ka hong gen hi ei ma la sok la cha ha lo tak tu ni jing kal huna loi paten pa le chanchin pha gen dinga ei go na wa hin ka pathin kei man tit na bang ma thim na ka nei poi himale nangin la thagaw thiang tobin ei ki thu pia o nu le pa u le naw la ko chum mi te ngai tha tu te zo se le kei ma gen tu a dinga le nang ma thu hing ka hung sim do le ka hung gen kom dingu ki pat sa hin la thagaw thiang thowin nang ma thu nei tu chun kala kun thu hung gen na hung sema ei ki thu pi ei pan pi dingin la khu ta ki kol sakin ka hugdam pau Jesu min la pan pi na ka hung dam sa hi tax collector ti hi judate khang masang hun lai chun je sedol tu ti hi chu ala et daw amao professional line dim nek hol na asum hol na asep naw hi amao profession hi alo a hoi lo je ka ala doi lo ala tenu hi lo win tax apiak pe lo ai lo le atha da je ku chule a hi mai the adi ka chun amao hi negu chagu a khela wala ne a hi je ko ka judate hin ala et dong ala et tom ala musitu ala huatu ala ten ala doilo ti dinga hi Rome government noya se ma hiwa government in 5% anek layu chun ama ho tax collector te hin 10% ahem achunglam hem hi nena lai dinga hiwa amao lo ba ka anek ko hi tamma ma ding da na hi to ka je ka hin negu chagu a hiu ti hi chu gin le la umpo anoi la makhan le lalpa ko sum hi le ka le bu ka chun ti kha ong ki pon ro na khan approve ngaw ta ma ai na je lo wa chun le chanchin pha luka bung thum chang som pathum na hin baptist tu jahan in Jordan lu ye baptisma chan sak jing lai mi pi te hung khom la ka khan se dol te le hungu chang som pani som pathum bak sim zot le
chu le se dol te baptisma chang dinga hung te chun le ho tu pa keun bang ka bol di mu ahun tiu a ama chuna kingun lalak dingo ki gen zat be chula un la a khel awa lucky win ati ma je hin chu se dol te tax collector te hi a khel awa la negu a hiuti baptist tu zhan thuil na zil til na ki pada chun he theina om hi ai le chu negu chagu a hi je ka hin ilalpa Jesu nge le a ina tungdinga achi lai khan mi pi te chu lung oi lovin a phun chek ta migilo pa ina tungdingin achi ta ati khalama e chun ipu Zakai he chi tak sa golu mini mahi zekin mi hausa khat pa pi khat ilalpa Jesu mu nom ma le amu phau lo zeka lampi ala tai masa thei chang kung le ka akala ala et mai ki ti chu za chat ma hi tuni hun hen pa te hon ki bol ngam lo ding hi mi nei deu te ho bang za chat ta ki bol ngam lo ding hi ma ain la ama hi azak sapu Jesu Christa chu ku ahem ti amu chen thei na ding le a het thei na ding chun ama a ipu Zakai a ding chun dal tu lin tak ama mi pi a burial it diam dal tu Jesu Christa amu thei na ding dal tu chu mi pi a hi pakhat nan apani nan ama hi society in migilo negu chagu akoi a hi zekin he chun ama a ding chun za chat tak a hi kita himale ipu Zakai je dal tu lalpa Jesu mu thei na ding a hi po le za cha na te mol pho na te atu ngam hi unau te ho tu ni hun hin ilalpa Jesu Christa imu thei na ding a chun za cha na mol pho na lau na a hi lo le tha da na thep na za chum tam tak a thei zete ho kha ibo tha ka ipal then na a hi lo chun ilalpa Jesu hi ilungil zo se ingai to na zo se i thagau zo se i ha na zo se i happy i hon apoi mo tak zeta je ka chun tu ni jing kal hun hin iwa ki doi sak naw point pakhat chu bang hem ti le tu hin pa te ke mang ding hi wa pa te la ka hin a zile cha te na se ai lo le sum hol na be pakinga aman sum le hol ta lo sa bep zok do ding bep nek do don ding bep boi ma jeng le ei Vaiphei la kahin adima ki umhi je jek ta kahin pa te ke mi hung ki sing sada nahi ahin je ke ma chun le lalpa mu na inei theya kem khel lo chun le big in te dai mun te pau chap na te divorce na te thil dang dang te hon le pathin ilalpa Jesu Christa chu mu nop tak tak na inaya ina tung dinga ilungila tung dinga idoi sak na ahi le chu lalpan hun na nung hi jeng tama le hun ki pa huk dam na ni ahi na lai je kahin lalpa chun chance ei pejing na laya o tu ni hun hin ipu Zakai gola pieng thak num insung pa khat hi na dola tak salam pa hi na be pelowa thagaw la male pa hi na mopok na lalpan tak sale thagaw zile cha te chunga le ko chom te chunga mopok na ei piek te ho hi isep zo thei na dinga chun lalpan ei doya ei ko zinga ei hol zinga i kieng lam chu ahung zu nom zinga ahin la mi tam tak te chun ila lam tu ngai pu wa ila welcome ngai pu wa ila tun sak ngai sek lo hi lalpa Jesu chu Zakai kieng hung tun pha da chun an dak to ba Zakai hungkum kin gangin tu ni hin la ina hung tung ding ka hi ati ama le ki pa ma jeng ta nu te mu ki o ke hi phata phalo ka hi ai mu ben chung hung din sat mai ni kai thu gen hi so se cha papa boy so ni le so se ke hung ti loi nu sangin wang a so ta lo ei ti tiang se ka a he la bang ki gen he mo pathin 45 minutes so da ka et lo wang ala hi chet pathin limit ei pi he ka ti ai la chang le da kal khat le hung wa la chang le ke le gen chom ka hung ki zil thok ta pung ma khai ve lo chele ka hung gen thei thok ta
ai a sot a chom thuin boi poi tin un tu ni jing ka le hun man tam ma ai Zakai hung kum kin gang in ati pha ta chun ipu Zakai chu le ki pa ma main kalung thim mi tha kawak mu kawak hisab dana chun atum pi a keng hole pa tha sungi na kati aki tho tha na chu ma je pha ta chun ki pa takin ama le atun sakta beigol tha a hina to ki tonin tu hin in suan in le beigol in ki khomin in suan in ichi wa ko chom te zena hin chairman pu in hi le secretary pa in hi le member ama in hi le upapa in hi le ka che pe poi iti khangai iti kha ko le chu dik lo ke di ma judon te in hi be in bon hung kai kha lo ama in hi be golin ki che da mai hen la ti kha ko le o nung zui ten Zakai ina lalpa atun daya migilo ina tung ding ina che tai te aphun noi go lu kha ki mai ding ai lalpa Jesu chu migilo te ho la hu dam ding a hung a hi ti chu athupi a hi zinga thu dot khat hung sim ke ipu Zakai he tom na lam khan hung pieng thak ta ma ipu Zakai hi bang je ka pieng thak hi dem nu te hung ge te mu ai mu so dem te khan ipu Zakai hi a pieng thak hi ti chu ipom chet ma hi tiu ipu Zakai hi ku amu je ka pieng thak hi dem hat pen hung gen ti mu nu te ho ha Jesu mu je ma ki pa ma dik la sa ve ngai dan dang la nei em cái nung gen cái là pom đi một cái hepu nu na gen so le dik na na ma thu gen tu khatin na gen son hi dik ka sak na khat ma yi chu ke gel ma sak a hi pu ama ge na pat ka wa ke ai Zakai amu je ka ping thak a hi ang ti chala la pom em ma Lalpa Jesu chuwang a hi nge hi Jesu mulo ajun ku ma ping thak thei lo ding hi thagau na sep lo ama bo chu igen no jok chu hi le Zakai lalpa Jesu amu lai chun o lalpa Jesu chu mi thieng tho phatna dikna bukim a hi je ka chun agi lo na ale gu a cha gu ane gu zo se kha akimuta ai chu limet iketa nungak te be lo upate hole ki en tho ke chu ke loi le ji le cha ki nei wang aku yo si atek te le ki ngai paten hen tinun masang lai chan chin na wa genu ke he da na chun tek se pu le pi khat hi tek se pu in lim et neu hal khat cha hi glass lim lang hi aneya he chu athing kung sunga sel gu ka he ai le aji hin tek se pi hin khat ve chu ala chek do ka a et le ama lim muta o ka posal hi lom nu ne hi ji ka hi thing kong hi agu gu ka hon se ka he te ging mo ta chu akele amali muta lom nu de ne hi ati ai cho ai ala het lo je ku he mo tu ni hun hin lim et hi poi mo a lim et ike et le a chang le inap khi po ji ve la sek chlang imi che po la sek bel mang po la sek mo zo ha ki suk thi ni dinga ei ma correction ki bo no ding kha a poi mo ma hi ki lek jiek hi lo bi ai ni gen no jok chu bang hem ti le ipu Zakai lalpa Jesu ai lai chun ama hi na zo se kha akimuta ina tungta ni khom don khom ta wa je pha de chun lalpa Jesu counseling home crusade abo le hi khel poi Zakai nang hi wang zigol hi la hi hen neu khat wang la lung la hei ngai tin ai lo le zigol hi la hai san ngai na tin le again khel poi mo je pha de chun ipu Zakai chu ki pak ma ma in hung ding to ka lalpa Jesu film kha et wang hi le ahung ding to ka lalpa ngai ti lalpa kanai kim khat hi gan thei te keng in pieng ka tin chule ko sum hi tale kale gu ga chun le lin dit kiding ka ahun ti mo je khan apai sa bom kha kisan sa le ka avabana bang ho ma wak sel ka coin thik pum ho ka hi je khan in polama
mi pi gen thei te tam tak ho ala mo kha abani na va hom ta isu lalpa to anung zui apostol ten anui sanu kalung ei khoi ma sinima ka wa mu amok nui sanu he po ki pa je ka anui san lalpa chun alung thim zo si chula hetalu ki pa ta lu nui hi ti ka wa mu la lo pi ka sama ma zenga lalpa ko sumi le ka le bu om chun ale lin ti ting ka ati athu main apieng thak ahi ta po a practical in asem to nga la hi ti chu a flima chu na kilanga i bible in chu awa gen chet pu hilale bol nge na ti le itak sang hi je pha da chu na ma hi lalpa to anung zui te chu apo dok ta ba je chun tuni huna hin upate pastor ten imi mala te counseling te seminar te kem te thuge na te thil dang pathian thu ezil ti lu pastor te upaten thu age anu le ama le bang chu mai poi ki ti ei chu pastor pa mong ai lo le upa pa mong athu kala thei poi bi in again chum kholai ina dan chum ti le ko chu le i phabukim de poi mo gen thei na lampi khat de na na ai la ka gen op jok chabang ham ti le ai ho hin min correction ahem ai lo le ai happy je ka ai doi sak je ka pathian thu ai hil pik te kha phalama kila lo ama le bang chu ma hi hem kiti mai chula ren chung thangin kem khat kamat nawo ka ko wo thu ge na pakhat again so a min khawa ge na ka hemil ta khoi ta khu hem khat chun thu gen tu pa hin chep le mu ho hi bo lo ding hi lalpa Jesu le chep le mu ala bo lo hi ti le a hingu te lalpa ti peng lui nupi te upate ho chun a beri che ba hai sanui ti chula alung thim thien dam ji te chu mi wang phai mo e ho le koi son tam tak ki bol de koi tak bible chang beri che wang gam kai po na koi tak bible chang pathin na zak da na hem ki tin ipu Zakai hi le chu igen ta golin lalpa la khuti la khati ding le ti po aki phung dok mai ta hi e chun again do be lovin ana sepin asem zom ngal ta hi tu ni hun hin e ho le ipien thak ta ku le sapten change life in khu kha idang lam angaya Jesu Christa pieng thak ta chun agilo hai sanding akuli na poimo ma ta bible chang khat Efesa bungli chang som ni lagi na chun guk chak ching chun gunot ki hen da ta sam king a piek di anei thei na dingin akhu ta thil pha semin gim jota hen mo e pu Zakai chu le guk chak lak chak ne guk chak guk ala bol hi apen thak pha ta chun ale lina dit tai pathin lo pina chang ta hen tuni hunen unaw te ho ka pieng thak tai te zu don jeng ai lo le nu mei posal sunga thang hoi jing na lai jeng ai lo le guk chak le hai diek lo ai lo le mi to kinak le bang diek lo i hi chun o i pien thak nai awat hi ding hi a pieng thak tak nai lo hi ding hi lalpa Jesu Christa chu imu tak nai lo hi ding hi ai na tu ni huna ipu Zakai gola Jesu Christa ina itun sak diu akulina poimo a ipu Zakai ai na lalpa Jesu atun sak belovin alungilina tun sak je ka pieng thak hi mo tuni hunahin lalpa Jesu Christa Zakai ina khat vei mai awachi a ipu Zakai apieng thaka lalpa na thuai mal zol pi han la ei ho hi bek ina jingle ni ta ka ki khop jan chengle pathini sun le jan ki khomu begin bang zat vei hem lalpa bek ina iki khomu ki pieng thak diek lo mo bei gole kum chengin in son tinun ki khom jingu thugen tu te hon hoi tak pathin thu fuina te til ho na te pau chap na te to ko chum ten ei nei piek ei gen piek ei pau chap piek ku a hi la ki phachum dek lo ho ma jing choi tu ni hun hin ilalpa Jesu Christa ipu Zakai na avatun na kan migilo a hi lo sinner a hi migilo mang thai a hi himale lalpa ahung ki le lama aina pat ahung po do pha ta chun safe sinner itidim mi hi lai chun migilo hi ding himale le hugdam na chang hita mithieng tho hi na chang hita e chun ipu Zakai chule
hukdam cha pathian cha hita je pha da chuni lalpa Jesu na hung phon do declare hung bol chabang hem ti le tuni hin je in a hin hukdam na hung tung ta ama chu abram chapa a hi him a hi mang thai te ho la hukdam dinga mi hing chapa hi hung him a hi lalpa na thuei mal zol pik han la tuni hunen unau te ho ka so pi te ho be goli ki khom na te ai lo le ima sanga kem ima ding te ho zo se le athon do ba ipu Zakai ilalpa Jesu Krista a in le ai ama lungil ama mi mal be bilovin azi acha bang za hi wang bible in again helpu himan le ji le cha nei nge inati itak sanga lalpa na gen so bang hem til alo ma maya zak tuni hun hin Zakai pieng thak tai ai lo le Zakai chunga hin hukdam na tung tai atipu tuni hin ze tak in hin atila azia chahu bahi ti imu thei ze ken lalpa athuei mal zol ti handa unau ti ho tuni hun hin ei mau zo sele ileng takun i in sun chin tin le ade ka pa te zo sele ki ngai tu thak hitin hu lalpan tu hun nunga ze gol pathian hol theina pathian thu le la ki zil til theina phat ke mang theina lai ding te ho hi kum ki thang kit kine pin chuan lambolin panda goding hitale henu chu o lalpan kum ki thang ki chu mutalo ding eila koi khatale kisi uma ma ding vai ge taloding awang wang se taloding hi wa je ga chon lalpan tuni hun hin kem committee te pathin mina again thiam lo len le pathin mina ka hong kal so naw chairman puna gen ta nunga pathin thu iwa khong dim na chungun I thu piu to kitonin pa te adi ka ping thak nai lo te zule sa ki hel na lai te bein kai khathein kai thei nai lo te pulpit a pathian thu ki gen ngai tha thei nai lo te hon eima Vaiphei sunga iwa ki wak pak cha na Halloween Reverend Dr. Ukhai kham loi nge le chun unau tha do lak hian lang pai te lak hitale mun chum ste chum ate ho in lalpa na sataka alamat cha a hi chun lalpan ama mang cha tuni huna hin lalpan pa te ho in sun tin te ho sim thak nu ma imimal tinatele isung ko na hugdam na ichan thei na dingo jehin leng ta ko pau chap na to nu te hon le iposal te sa te hon le ipa te pa te hon le kising sa in lama isep I boarding te taisanin nu se in chanin pathian mina chanin pathian bon thak dingin ilal pau Jesu Krista min kichila hi mihem kam hi je kini gen khil gen wa mina lalpan e ngai da min tin igen kha sun te igen sang hoi zo le phazo ichan chi tu ding lalpan thu imal zo pi ta hen